Using ulas amat kerhu biang hapok nokston kepada julung ke ketem jong umai yoping stone lendo. Maka ni kejing kerhu kalong kejing play ke office trekam ke jongka hapok nokston. Ia kan ke office trekam ke badan hapok apa ni nokston la play da present barang badu jong keseng ubak KP Pangyang. Hakan ni kesengi la pelong ru ia ka jelang jong kinekit kam jong ke circle hapok nokston. Haka bada dalang ru ubak Martil Mukim. Mat kiwede kinengiram jong ke parti HSPDP. Ubak Sanjit kan sa Syangred. Uburang ukutong samala banyak kon ya kan ke election arajar pulai. Akajing kren ke jong ula ong ba ulami chakmat banyak kon ya kan ke election amban kamai spaan reban treban syakri naga menta jong upai ba. Una pen paru ba ujulungo balai baki riurem jong kasang kidon sa akan ke parti ke beduk. Ngai menta ulah sungtu balai baki riurang ba kentup yo kupa jong uru ki don baki ya syakri ya kari bakajat ban riu lengba jong kan kasang. Ngawang matupi om na kanono bangan don kaspa kapita bangan kiti ndre tanam na jinge wat ka jisore makwa an kiti bakila kita kinong kita ki maunai ya ka jinge ga jopi nak sport ngakenau tindian ko ba tu iki bahwa orang kam sama kabor mai puli na maui magi bai na se omi pa bai pa pi sidon ban parti no parti ke batlok ke udok ke ni ro jenjar hapsu bela hapsu tere bat kristul bat bela pai tom na nenente ke e na uri no parti aye nam ta chung ngai nam ta sok men ke jisnen ni pai ro ni mai hame api kenal kepada nenta perkat kuson hakano penelitian nama baik kaji mobil kesolan ini mereka kembali ini berlakukan semua kampam sama Michael berlakukan mereka itu bah ngadon dijadi klik mereka ini kesen lagi dan para yang baru Imam Salam, nato Ramadan kiseng turun sembolan. Aku akan syakri kamba ya kiparo. Ramadan kita kejitu, bawa budget, ukwa election na penota, kejing kamai spa ini. Mendapat kata ini ilayo ontam, nam pesuk election. Dengan ipala ya kapati bagi diri kita mengajar dengan Iman semu ke berlui-lui ulas kesan properti dan job. Kau tuliskan inang kuat ke properti kan ini.